Kedam tang MLA ki liga hut BJP atum ong dung a vote pen ka chipahai tet phi puthot non ke wang GMC ki liga hut ansu se a vote pen ka chipahai pon thuji aphan Aphlc Congress Lapen Hsdf Ratcharia song atum phan BJP hem tu nalong ke wan thu Lason se aruni phai thom ke parni langkong habe auditorium hall along Aphlc Congress Lapen Hsdf Ratcharia song pen ke wang atum an Pangrum pet bang pharo trok si su se amithang Ratcharia song phan ning ka chithi ka we pen ajok BJP along ka chipa outun Ajak ding klui pen karbiang long Lapen dima saw Arat akar e article 244A ke pachun jia phan pupen pherere therak re pin pen Assam Assembly along CEM an parta MLA Dr. Tuliram Ronghang lam theke jaidun ke drama lam kalilo mate lam ke joy kalilo ilitum ning si arong nang po Lapen BJP along do dun pen ilitum jakong horang lan su se pi dun thunang po an chota kali non kachari bom BJP sarkar ke do dun bom hut si karbiang long pen dima saw Arat akar e article 244A ke chun po pusi maya long BJP ke chi pok dun arada tum pen ning jepon si ya itu kami ini tuh BJP kezonan kok adin kenapa Allah ni tuh Kongres long ni kan kriket home lalu itu lah government budget pen ni kan lo sebagai youth university secretary pilpen sta kita mentang ni kan kriket home itu orang di kan merlo lapen kan kriket home bang itu nak kisung kebon itu katu be cek long si Nono kita nanti lang sambil election itu emisi election tapi Kongres ke haji atau bang itu ngejar ajo ini sih pini bagi itu BJP jangan kau kalau hokter bang ke sabu mini penting ke Chepa Hsdf bang ke kopi posi Hsdf kopong mah sabang ni kalau anak kau Aphlc long ni kan proxy oke kan tu kalau dah ini central committee long lah RTI cell long Assistant General Secretary long Lapen kedak equal long youth wing long secretary in charge ni ada ni tu solo mana leaders tumba ani bang keja tumba ke hammer lo mana kecil hong lo jadi heng kecil coklat lagi rat heng hong lo Lapen kecil plung lo so ni kan sanse kan masih api bang ke ala yang imu orang hai benar nang nunggu lo kan masih ni tu to lo selain lo sabo cirabun pen ke non nampak ke lang lo non anda Aphlc tu non anda kecil hong lo lah acu head long lah party si yang bang kecil heng kecil jok orang ni tangkap kachipa okdun amaya long karbiang long youth Congress General Secretary tami amithang Congress funding kachithi avisi BJP along wangdo BJP along kumatni aphan ponpe BJP along dengde po alama velo karbiang long along kito barim anaphan ki kaita ninga klong pensi BJP along ki deng archo ponpo Lapen karbiang long along a constituency 10 penta non ki bang ja pora huda bang suri atum BJP along nanga chi pok dun thu thek thu long poposi CM an parta MLA Dr. Tuliram Ronghang pen phirang kia thengno ning jepon kedeng pon la so sayang deng March joining a program assembly election jutet pen non pen betai ke thomlo kedeng karchu la so asayang deng pini Aphlc Hsdf Lapen ke Congress Pangrum pet pen 771 abang puang pia tumphan pini teng pon lo BJP party long la tum Chepa ok don lo lasi akapre ka sayang deng kali district general secretary Congress youth Congress general secretary latum tanang dun etlo Lapen ke ong dung aphai bang ke Aphlc pen sipini bang lo lasi Pangrum pet pen 771 abang puang pia tumphan pini ke deng karchu doro Lapen ke Nil tuming konte the karbiang longra tumphana do tin phanda ni tumke boycott a system ave je mane phan ke ponang ne la phan ke expel nangi la phan ke pine dakpen party pen ke plung nangi palame ka to ko benta karbiang longra ke to an tumban ke do bari ma tumban an ke dake ninga klong pen sideng pon pola pen ke deng pon ja side do piglang along tina consent sitame nonna tom heklong pon thom di pa daklong te da bangsuri ni son ke jona asayang deng nai ko theklo ko kaching ki ke ching ki khaila je adim Lapen arni
abang hok pon pelak lasi ke bang journey ke la conscience ta me che oi jap si na tum theklong pon News Report KTV News.